Hello mga ka-feeling, intayo man makiponsyon, tapno maramanan tayo, tinaimas nga igado ti Ilocano. Ipakitak man daytoy mayat nga panagtitinulong ni nga Ilocano. Inawat ti plato, aging gana dumanon dyan ti napintas nga pila o kitaan nyo. Nagadot karga na dyan plato, napunpun no. Ada pansit na, ada karni na, kinumpor niya karni di dyan, da igado na. Apantay man surutan no, dinot pagapgapuan na dito nga plato. Sabali mo ti malabasak, mayat sa dito nga isupot Ane, talo nga ulo ti baboy ko naman. Nagiimas dagito'y malabasak. Dayto yan apo, nadanon kon. Dito'y ti paggapgapuan na gayam, diyay iwarwaras da nga makan nga nakaplato nga napunpunno. Guys, kitaan nyo, uray dito'y puon na, tinulong lata. Tapnon dumanon diyay makan, ijay pungto na. Kastoy kami mga guys nga Ilocano, no adda punsyonan at titinulong. Hintay man mat nga rod kada gito ubing aghay da ka no, mabainda. Sa tay isarno mamad dagito kakadwa nga guys ditoy kunak nga i-video isudakit ne kita harap sa likod na iso nga mapanak man kini mestrak edi high school ni Ma'am Rose haan nga bumakbakit. Syempre sumalimot dagito kakadwa to behind the camera aga ice cream tayo pati di aglaklakot ice cream. Syempre han nga mabalingahan nga maikanti kanin na. No kastoy nga punsyonan, nagmeti makipila dito'y paggatangan ti ice cream guys. Mamiss you ba? Ada masarakan nga am mo, makiinistorya met basit. Ada met basit marites na. Ada nasabat ko day tati iyawid na, inak man met agisupot. Daytan. Ngamni, inunaandak met din ni kuya. Nagadumot day nga sinupot mon kuya. Syempre anak nga agpaati mapanak man met yan tipuon na. Ne, dayto yan. Supot all you can guys. Kit gaputan nakapangan kami, nakaisupot kami pa yan. Agawid tayon guys. Follow and like po. Thank you.